وقنكان يوبلو على عنتك يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنتك يوبلو وجبي الدمكان يوبلو سلفي وسلفك يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونو ناي ووترو تمليتنايو لومون كم ووترو أقدس زيناتات زبالنا يم حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا أمسانا كتسون حدما بخبرنا عدماكم ناي لومي فيديو دراما يكهون إذا دراما زي من الباترا سبات ويون ترى قلس ولك سبات زقبرو زلو زي كونس مرحتنا هجرات قال يوم لما نيكلوراوي كود حزيوب يوكرين أما كابتلو نوح نديا جيرا مراحنا يوكرين جن اتزخف باسي لانك أنا أويجلو مس بوتين مس راشا كابز واقع 3 عامات قريب له هجن حدا جنيا باسي أويجلو زباسي زدما مدفي تاخد كون كم تخنعو ولا بولك يزبالزل انتاي تفصلت تفتح ما يكتب لهم listen carefully this is very interesting drama President Trump, in the last few moments, has slammed Ukraine's President Zelensky as a dictator without elections. In the past few minutes, he has posted this on his Truth Social platform. Let me just take you through some of the detail. Quite a lengthy post, as you can see there. He says that President Zelensky refuses to have elections, is very low in Ukraine. So, country was a long Donald Trump. إلى دونالد ترامب زيلينسكي كمل على سوق النيوم indirectly كزراربو حاوس كتصرارفو قال ملق النيوم حججن بوق غيرهم مالو دحن اتا ستوري كاب مجمريا خنريا كنفت. He is a dictator threatening that if Zelensky doesn't roll over, he's not going to have a country left. The aggressive change on Donald Trump's tone came after Zelensky said the American president is living in a disinformation bubble. His words, a response to Trump's the aggressive. So كاب زنريا زلنا مجمريا بولكو يكتصرف جميرو زي زيلينسكي زبال حد نورمال كوميديان زنبره مالت مودست مالت ازيس عود زي نبره كمان مع كلا عوز زنبره كوميديان زنبره حجر ما مرحنا هاجر كوينو بليونات جنزبنا امريكا وسودابي كم زاتو زي فلت حبريتا كبنا زي قال نهاجرو دما اب حدغا زوت زلو سبي حجي تقلاطيف انت دي تنقسقس كلا مرچ اي جبرن ديكتاتور زخونه سبي دما كاله مغلص يبلون قال له دما هاجر داخيمو أكندنا تكون تطوع مبال زقاء مسايك باسن كمال على سن يروي الله سلزي زي خد كارلو تقلاتيف كاسو قمت تدي وسيت كا هذا تهجر أبحد قاعد تودق عملي صعب بمبال لك كم تا بوتين زبلا زنبرة كلت يوم تقبابي لهم لك كم زاكو عصتك أبابل الله فما جرميك أبابل لولو إيروبا دما دنزيزوم دموم تطويل ومالو هنا كم زا عينت ናይ ሓሳብ ምስምማዕ ኣብ መንጎ ራሽያን ኤሮፓን ሰሚዖሞን ሪኦሞን ተፀቢዮሞም ናይ ፈልጡን እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ሾክ ናቶም ሲ ደረጃ ዝሓለፈ ሾክ ኣጋጢሞም ኣሎ because this is unheard of ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፍለጥ ደረጃ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ባይደን ምስ ኤሮፓ ሓደ ልቢ ሓደ ኣተሓሳስባ ሓደ መግለፂ እናውፁ ኩላቶም ብሓንቲ ቃል ራሽያ ከነጥፋ ኣለና ሓንሳብ ከም ዝኽብሉ لومي راشان أمريكان يوم بحدا دمس زوجو زلوا ولا انتاي بردابينا له زي يعني زيلينسكي نجم نسيون ملحس الدب سلا زي كونه دخومن لما نهاجر هيسكا كم زير كا قبل مس دونالد ترامب من مللاس مالت على الخام غابر كام مخات مالتي دونالد ترامب إيجونات كنت قبيلنا إيجوناتو انت خون انت حمقن يقولني دونالد ترامب كتصرف يبلكا Every smart leader knows that. بلح زغونه مراحل كل فلطي دونالد ترامب sensitive سبسول زغونه سلطان زلويو بلدوزر يندحري حرق كاد ما حدقا كوت كاز غلي سلازي كلاتهم تم حالات مراحتي فلطوي نسبك ببت بهرنات وتكدخت كلام upside down claim that it was Zelensky not Putin who started the war. I hear that they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years. And a long time before that, this could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago. The leader in Ukraine, I mean, I hate to say it.
እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ እዚ ኩነታት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲሞ ኢሉ ነይሩ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኩናት ማዕቢሉ ዘሎ ቅድሚ 3 ዓመት ኣይኮነን ንፉዕ ኔጎሽተር ወይ እውን ተዛታይ ታራ ተዛታይ ክፈትሖ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ምስ ራሽያ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዋ ኩሉ ነገር እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓበየ ፀገም ኣብዚ እንታይ ፈሊጥሞ ኣሎ ዘለንስኪ ብቁዕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኣብ ስልጣን መፅኡ ተዋሳኣይ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ድማ ከም መራሒ ክዋሳእ ኣላ ስለ ዝደለየት CIA ይምፅይዎ ስለምንታይ ነዛ ክፋል እዚኣ ይሰግራ ኣሎ ኣይዶን ኖ ኣዚፍ ዩክሬን ነፃ ኮይና ዲል ናታ ትገብር ዝነበረት በዓላ ሓሲባ ድማ ምስ ራሽያ ክዋጋየ ከም ዝበለት ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ እዚኣ ድማ ኣይፈልጦን ክብል ኣይክእልን እየ ግን እዚኣ ግን ዘይቅንዕና እያ መብዛሕትኦም ኤውሮጳ ድማ ብውሽጢ ስለ ዝፈልጥዎ እዛ ጉዳይ እዚኦም ሞት ሕፁይ ኮይንዎም ንኸይዛረቡ ድማ ኣፎም ተለኪቶም ማለት እዩ እዚ ኣጋይ ዓለም እዮም ፃሕቲሮም ነዛ ኩናት ኣበጊሶማ ግን ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ኣይነገርዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣይዶን ኖ ብሓፈሻ ግን ክሳብ ክንዱ ስቱፒድ ክኸውን ክብል ኣይክእልን እየ እታ ዝገብራ ዘሎ ኩነታት ግን ናይ ብሓቂ ተገርም እያ ልዕሊ ኩሉ ግን ዘለንስኪ ዝስሕና ኣብዚኣ ዋይ መንደፊካ መን ኣይደፋእካን ኣሜሪካ ከምዚኣ እቲ ዝደፋእካ መራሒ ምስ ተኣለየ ናትካ ፀጥፊ ዝኸውን ናትካ ሽግሪ ዝኸውን ቀደም እኮ ባይደን ኢኹም ኢሉኒ ዝበሃል የለና ፖለቲካ ሃገር ተመሓድር ስለ ዘለኻ ብዝመስለካ ክትከይድ ነይርካ ንባይደን ተኸቲልካ ዝወሰድካ ባይደን ምስ ተጓሕፈ ምሱ ትጓሓፍ ማለት እዩ that's it as simple as that But he's down at 4% approval rating and where our country has been blown to smithereens. You've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. It's not just Zelensky who is feeling the whiplash, it's Western Europe as well, as leaders try to figure out what to do now that their biggest ally and their friend, the United States, is suddenly acting more like an adversary. Joining us now from Kharkiv, NBC News chief foreign correspondent Richard Abel. ሕጂ እንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ ዩክሬን I think ዩክሬን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ሕጂ ዘጋጥሞም ዘሎ ማለት ብዙሕ እንዲኦም ከሲሮም ዘሎ መዓት ዕንወት ወሪድዎም ኣሎ ራሽያ ድማ መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ውጥቀት ግን ሕጂ ዘጋጥሞም ዘሎ ዋይ ኣሜሪካ ንብረትና ይንበካን ገለበለ ክብልካ ሓደ እዩ ኣንጻርካ ክስለፉ ተጀሚሮም ግን ናይ ጥፍኣት ጥራይ ዝብላኒ ቀዲሙ ናይ ጥፍኣት ምስ ሕጂ ኣብ ቴሌቪዥን ወፂኡ ምናልባት ኣብዘን ዝመፀ ዘላ ሰዓታት ይቕረበለለ ኢሉ ተንበርኪኹ ይቕረታ ተደይ ሓቲቱ ወይ ገለ እንተደይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ናብ ካልእ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ኣገባብ መሪፅዎ ዘሎ እቲ ፀርፊ መሪፅዎ ዘሎ በዚያ ከተትሕኖ ትኽእል ነገር ኣይኮነትን he will have a very difficult situation በዚ ዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ ኩሉ ነገር ከብልዎ እዮም ራሽያ እውን ተቐቢሎም ነቲ ዝኸውን ዘሎ ክቀባበሉ ጀሚሮም ናብ ፑቲን ንመለስ እንጂ Tuesday's talks between the US and Russia, those are the talks that took place in Saudi Arabia, saying he rates them highly. Speaking to reporters earlier, Mr. Putin said the purpose of that meeting was to increase trust. He said he is happy to meet President Trump, and there has been some indication in Moscow today it could even be as early as this month. He says he expects Ukraine will take part in talks at some point. Yes, I have been informed. I rate them highly. There are results. The first thing I would like to say is that we have agreed to resume the normal work of diplomatic agencies. The constant expulsion of diplomats from Washington and Moscow does not lead to anything good. If this goes on, only cleaners will work in these buildings, whose work should be also appreciated. But this is not what diplomatic missions are created for. So, Putin ድማ መፍተቱ ረኺቡ Putin is a very ብጣዕሚ በልሕ ሰብኣይ ምዃኑ ብዙሕ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን እጅታ ይገብር ኣሎ ነታ በኮብ ፅቡቅ ጌሩ ዝምዝምዛኻ እሱ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጦ ዩክሬን ኣብቲ ኔጎሲሽንስ ኣብ ገለ ደረጃ ምስ በፅሕ ናይ ግድን እዮም ኣብቲ ጣውላ ክመፁ እንታይ እዩ እቲ ሸበትበት ዘብሎ ዘሎ ወይ እውን ዝኸውን ዘይከውንን ዘዛርቦ ዘሎ እዚ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልተ ኣገደስቲ ሃገራት እዩ ዝካየድ ዘሎ ክልቲአን ኣብ ሓደ ነጥቢ ምስ በፅሓ ድማ ዩክሬን ክትሳተፍ እያ ምክንያቱ ዩክሬን እውን ኣካል ናይቲ ጉዳይ ስለ ዝኾነት ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ብዘለንስኪ ሸብዳዕዳዕ ኣድላይነት ዘለዎ ይኮነን ብሎ ኣሎ ስለዚ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ የራጉደሉ ኣሎ መመሊሱ ድማ በዚያ እዩ ነዞም ኤውሮፓ ከፀልሎም ቀሪቡ ዘሎ ፑቲን በዚያ ከፀልሎም ቀሪቡ ኣሎ ጨርቆም ክድርቢ ምክንያቱ he knows them exactly ኣበይ ክሃርሞም ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌሩ እዩ ትፈልጦ ብህዝቦም ከመይ ገይሮም ይፅልኡ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ይፀልኦም ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጡ ነዛ ብኮ እዚያ ከም ፑቲን ዝምዝምዛ የለን እዚያ ድማ ተብኪዮም ዘላ ንዖም ምክንያቱ ነቲ ብኮም ፅቡቅ ገይሩ መዝሚዙ በዓ ክሃርሞም ዝኽእል ሰብ ስለ ዝኾነ and platforms of diplomacy, it was on the sets of Ukrainian television. Zelensky made his career as a comedian, playing a common man and then a fictional president on TV. But in the year 2019, the line between fiction and reality blurred.
Zelensky contested an actual election. كتفلتو زي زلنسكي بخمايا بفيلم ماتي مجمع بريزيدنت خوينو حنت فيلم صريحي سادما بريزيدنت كم ترى سب خوينو بريزيدنت خوينو ترى سب بريزيدنت تزخون يراب يوكرين تايم جبره نتي بلشونا نايت هاجر كمكت مستقل ملك مزك على سكوينو فيلمي كوسريو أبتشنا أسرت شاعتين كنا مونغو فيلم أب مونغو سنسواين كون النت زلوا فللي ناتجتات مثل زمته أتي فيلم أكتر كوين زنبره نايب حق أكتر كون مريض أمه زرقس مريض أمه ده يكون بدحر مجرجع بس دقف كم سنة يزنقر إذا USA أمريكا CIA كلاتهم بحر قينهم كم زم سويز فلتناتهم ولا فيلمون السوم جرا مكون خمس غلو perception سبنا هاي مغيار بتعمل ركع زغنا سرار حزر لومين كترى أنا جر كيم مسلكم كنا من تايسكم تكخذوا خلوا نسب نكأمنوا they are very sophisticated systems يمسكم so من الحلت متسينا حجي زي تواسع زنبرة أكتر فيلم تواسع زنبرة حجي نايب حكي أب president نهاجر كوينو ني 3-4 عام تبكينات مرحلة نتهاجر مالتي. He promised reform and peace, and he won. He's been president for 6 years, and for 3 of those 6 years, his country has been at war. He's failing to deliver the peace that he promised. And now he may have to pay a big price for it. Peace in Ukraine may cost Zelensky his job. Yesterday, there was a meeting in Riyadh, Saudi Arabia, between delegations from Russia and the US. Ukraine was not at the table. A report suggests that the Saudis wanted to invite them, but the idea was shot down both by Washington and Moscow. Needless to say, Kiev did not like the snub. Zelensky called it a quote-unquote surprise. بعفشة تاينا نرزلنا اجا وين مفصمتنا يا يوكرين بتم كل التحيالات هجرات ابي رياض يوكرين زي ترهبلو اوروبا زي ترهبلو يفصم كم زلينا نغرزلنا but there's another story ابزي اوروبان امريكان زخدوا زلو من قدما كنركب فتنينا. You can talk about anything, but no decision can be made without Ukraine on how to end the war in Ukraine. We were not invited to this meeting, the US-Russia meeting in Saudi Arabia. It was a surprise for us, as well as for many. Being left out was bad enough. What followed was worse. US President Donald Trump took the stage and he blamed Ukraine for starting the war. Ukraine, not Russia. I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. ስለዚህ በዚህ ዝጅምር እትባዕ ስናቶም ብርግፅ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሚድያ ድማ መፍተቱ ረኺቡ ብየማን ብፀጋም ብቕድሚት ብድሕሪት ብጣዕሚ ተሃርሞይ ዝውዕል ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ዘረባ ምክንያቱ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እየ ዝብለኩም እቲ ዝዓበየ ድራማ እንተተፈፂሙ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ክወስድ ዝኽእል ስለምንታይ ካብኡ ዝፍለ ካልእ ዓይነት ድራማ ስለ ዝፍፀም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነገራት ሕጂ እዚ ዜና ክንገብረኩም ከለና ካልኦት ኣገደስቲ ዜናታት ተሪፎም ኣሎ already because you don't have enough time ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮን ዝኸዶን ካቨር ክትገብሮ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ናቱ I don't know በቃ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ ኮራፕሽን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዝቃላዕ ዘሎ ጥራይ ነፍሱ ዝኸኣለ ሰፊሕ ኣርእስቲ ዝካየድ ዘሎ ንኩሉ ክንሽፍኖ ይንኽእልና ሕጂ ኣብዚ ዝያዳ ኣተኩሮ ዝረክብ ዘሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዓብ ኩናት ሕማቕ ኣወዳድኣ بوغن يوكرين مالتين أوروبا يوكرين بحماق يودع سلو زلو تكونتات زيادة أغالبا نايت ميديا زي سحب زلو زغام منغو كلتا تبقى شركنا زنبران زغول يوكرين زي دافع زلوكو أمريكا سلز حاجز ويبزي حاجزنا أمريكا بعلو أبزك أربع أب ABC زقبر انترفيو تاريخايو زي حاجزنا أمريكا تحطو موت رايلو يوكرين كنت تطلع يتخلنا النير سلزي مسك حاجزو زخل It sounds like Kremlin's talking points. Trump said Ukraine could have avoided this war altogether. How? By signing a deal with Russia. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. And ብዙሓት ክኢላታት ብዙሓት ምሁራትን ፖለቲከኛታት ነጊሮም እዮም ኣብ 2022 እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ተወዲኡ ነይሩ እቲ ኩናት ገዛውቲ ከይዓነወ ሰብ ከይተቐትለ ዕንወት ከይወረደ ዝኾነ ተኩሲ ከይተኻየደ ከሎ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ትርኩ ተራኺቦም ተሰማሚዖም ነይሮም ክልቲኦም ማለት እዩ ዘለንስኪ ከይዱ ሽዑ ናይ
ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እቲ ቦሪስ ጆንሰን ዝበሃል ካብ ድማ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ መፅዩ ጠማዚዞም ለኻቢጦም ኣነኖ ክንሕግዘካ ኢና ንፑቲን ክስዕሮን ከተንበርክኾን ኢኻ ግዲ የብልካን ወላ እቲ ክሪሚያ ኩሉ ክንውስደካ ኢና ጆኻ ቀደዳ እዛ ወረቐት ኢሎሞ ቀዲድዋ ሶ እቲ ጉዳይ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ዘታረፈቶ ትራምፕ ይፈልጥ ኣይፈልጥን ካልእ ሕቶ እዩ እቲ ዝዓበየ ግን እምቢ ዘይትብል ነበርካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ክበት ከም ዘለዎ ይርዶ ድያ ይርዶን ኣይፈልጥን ኣብ ሂወቱ ኣጋጢሞ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ከጥፍኦ ከም ዝፈተነ ብሓፈሻ ግን ብዓይኒ ናይ ዘለንስኪ ክሪኦ ይኽእል ዶ ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ክሪኦ እውን ኣይደልን ዶናልድ ትራምፕ ትዊስትድ ዝኾነ ነገር ወሲዱ ነታ ናቱ ኣጀንዳ ተገልግል ጥራይ ዝገብር ዘሎ You could have made a deal with Russia. That's what he said. And Trump was not done with this. He had more advice for Ukraine. He said they should hold elections. Remember, this is a country still at war, a country under martial law, which makes elections legally and logistically impossible. But Trump does not care about that. He wants polls. It's a proposition that Zelensky... زعج تحس يا زلا أمريكا نابنت حق اللوام even ولا كوينات زعبية كوينات له من رجاك قتل على اللو بحالتيوب فمزب الحق اللوام سلام تايخ خمس غون أبتكزي كوينات تمسو مراحي نت كوينات كابز جمرك على مراحل تمسيقات زبالة تعدل على كانت تقدر تكون تاتكت كيرو زبال أمنا سلازلو سلازي إلى ماسك بفلاي نازي قداي زي بتعميو السبزي تقبلنا تركب تخينو مجمريا مرجع حكايت خلالو كوينات يكون أيقون مرجع حكايت خلالو هلاي ግልጽነት ክልዎ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ድማ ዝዓበየ ፀገም ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ከም ዝተቐትለ ኣነ ሪፖርት ገይረ ነይረ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ክሽፍኖ ፈቲኑ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዘመነ ብሊንከን ኣንጻር ዩክሬን ዝኸደ ንክቐትልን ክዓፁን ድሕር ዘይብል መንግስቲ ስለ ዝነበረ ናይ ባይደን ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ጋዜጠኛ ተቐቲሉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ሕጂ ኢሎን ማስክ ድማ ሼር ገይርዎ ኣሎ ናይ ዘለንስኪ ዕምሪ ወይ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ በዚኻ ትፈልጥ ቢካዝ ኢሎን ማስክ ካለ ሓሳብ ድማ ንቂድ ኣሎ ሓሳብ ድማ እንታይ ዝብል ኦዲት ክንገብር ኢና ኣነ ክመርሖ እቲ ኦዲት ናይ ዩክሬን ሲ ክጅምር ኣለዎ ኢሉ ኣሎ እቲ ዶጅ ዝበሃል ዘሎ ቲም ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ኦዲት ናይቲ ገንዘብ ንዩክሬን ዝተዋህበ ኦዲት ክንገብረሉ ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ኦዲት ድማ ማዓት ጉድ ክርከብ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ so this is going to be another story ነቲ ናይ ዩክሬን ንሓዋሩ እቲ ገመድ ክበታኽ ከም ዝኽእል ትገብር ዝኽእል ማለት እዩ كل زنا بلنا خلنا أوروبا بيكونات على وكتب حنت زرب أبزي تازغفت زبلوا زلوا إن دونالد ترامب تنكاف مالت لك أنا تي ناي نهبي نجستديات بحال ولا قال إنه كم استنكف قفا نهبي كم استنكف غير كفلت ومنياتو كابينا ناي دونالد ترامب بدونالد ترامب زي محل سباتيو وقت البريزنت انتهي له United ناي US Vice President J.D. Vance has publicly taken aim at Ukrainian President حرتا زربان دونالد ترامب أب disinformation ناي راشا يزنبر زلو إلو سلازم لسلو زي مقتل بريزنت نا يوكرين أب حدقا أب جيجا يفسهم كم زلو تي مقتل بريزنت نا جيرو ولا مهنياتو تتبلو زلو بريزنت دونالد ترامب أب ميديا وثيقة public وثيقة حماق علاتن حماق زربان متكام زغلغلو ويز تقمو خوينو تسمعان تلو ناي بحكي أب جيجا يفسهم كم زلو تي زلنسكي زنقرو زلو دونالد ترامب زبلو زلو حسابات بمولو بسلياو حسابا بركيف مدام تاستبس حكونتاتيو دونالد ترامب هاند بتزغبرو زلو خي مسلو ازخا نعقت ابلو علي مرحنا امريكا دما كنصاورن خلاي كنا بمبال حنت برتعت زخونه غبر ملتي هيبو خم زلو يزنقر زلو so this is going to be another very very interesting story the idea that Zelensky is going to change the president's mind by bad-mouthing him in a public media. Everyone knows. Everyone who knows the president will tell you that it is an atrocious way to deal with this administration. A public مسيخة بكاميرا فيديو ناتزاربكا ناتزاربكا دونالد ترامب كتكيرهم حساب أنا دونالد ترامب من البعد دايم فلات كم تأزغلي بر دونالد ترامب ناي ميديا نجوس مخانو بميديا الداخل كان تعرف كان دونالد ترامب كسعره زي حسبن زي كون النجار مخانو مجنزاب كان ليه سلزي كنا زادلو بحكي زلنسكي اب حرق هودي قوم زلين عند رزلنا لكي موانا تهاجر ديك خيط هجيز بحال زلو خمام بزحات توم independent media زبلو زلو I think كابت زلو بوتا كقحفوه خمس قولو يزنقر زلو قالت علوا من قسيك فتان كان زخيل قال لما بزوع نقرات يزور زلو so how is this going to continue
ናይ ግዜኡ ሕቶ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ከቢድ መድረኽ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ተዘረባ ዝበላ እታ ብርግፅ እዚኣ ነይራ ኣብ ዲስኢንፎርሜሽን ናይ ራሽያ እዩ ዝነብር ዘሎ ዝብል እዚኣ ንኣሜሪካውያን ቆለጭ ኣምፅኣትሎም ኣላ ብፍላይ ነቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ በዚያ መንገዲ እዚኣ ድማ ክዕወት ኣይክእልን እዩ The reaction here is, as expected, a lot of fear. Ukrainians are very vulnerable at this moment. They are still under attack. The city where I am right now in Kharkiv is under attack daily. I was at the front lines earlier, just on the outskirts of the city, and Russians attack with missiles and drones constantly, especially when the weather is clear and the drones get a good view of the tanks and of the positions. And you can see right now some of the soldiers we were talking to, and you get a sense of the freezing conditions. These soldiers, in particular, this particular unit, have been at that particular post just outside of Kharkiv for the last 3 years. One of the soldiers told me he hadn't had any leave except for 10 days. እዞም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ምስኦም ኮይኑ ካብ ጥቅድመ ግንባር ዝገብሮም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ ረይዋ ትበረድ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይኮነን ንኩናት ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ንውሕዳት መዓልታት ወላ ንውሕዳት ሰዓታት ክትገብር ከማን ንፈታዊኻን ንፀላኢኻን ዘይትምነየሉ ቦታ እዩ ኣብዚ ኮይኖም እዛ ዩኒት እዛ መስርዕ እዚኣ ወይ እዛ ጋንታ እዚኣ ይብላ ኣሎ ንሰለስተ ዓመት ናይ ሓደ መዓልቲ እውን ዕረፍቲ ብዘይብሉ ኣብዚ ኮይኖም ተዋጊኦም ኣለዉ ይብላ ኣሎ ከባቢ ሃርኪቭ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማን እዚ ህይወት ኣይኮነን ወላ እቲ ኢንቫይሮንመንት ወላ እቲ ከባቢ ምቹእ ቦታ ኣይኮነን በረድ ጭቃ ማይ ንእሽተ ግዜ ብሩህ ወይዘር ዘለዎ ማለት ሓደ ካልኣይ ከም ትሪኦ ዘለኹም እዚ ኩሉ እንተፃዊሮም እናኸዱ ከለዉ እዚ ኩሉ ሞትን ዕግርግር እናወረዶም ከሎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክጠልሞም ክሰምዑ ከለዉ ሞራል ናቶም መሬት ዝዘብጥ ዘሎ ኢሉ ስለዚ ኣገይን እዚ ሰራዊት እዚ ብፍላይ ከማ ንሳቶም ሕጂ በቲ ብርቱዕ ኩናት ዘለዎ ወገን ኣይኮነ ዘሎ ሃርኪቭ ብዙሕ ኩናት ዘለዎ ቦታ ኣይኮነ እቲ ቀንዲ እቲ ምብራቃዊ ግንባር እቲ ዳንባስ ዝበሃል ብምሉእ እቲ ሰንሰለት ሰሜናዊ ምብራቅ ዘይኮነስ እቲ ምብራቅ ዝበሃል ክፋል እቲ ዝዓበየ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ቦታታት እሱታት እዩ ብፍላይ እቲ ከባቢ ናይ ፖክሮቭስኪ ገለመለ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ኩነታት ንዘሎ ከምዚ ዓይነት ሞራላዊ ሓደጋ ክወጥቆ ከሎ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኤሮፓ ኸዳ እንታይ እዩ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዎ እስከ ንስማ Donald Trump has humiliated Europe, and how? His reason is clear. European nations have made America into a cash cow for their security. They have not spent what they needed to on defense and evaded his repeated exhortation to raise their defense budget. In fact, Donald Trump's message is absolutely clear. If America does the spending, America will take the decisions. Europe, used to being mollycoddled, is dazed, confused, helpless, defenseless even. On Tuesday, in fact, American and Oh boy, ኤሮፓ خلاص ኤሮፓ መጻወት ኮይኖም እዮም ኤሮፓ ንዝሓለፈ let's say 30 ዓመት ኩሉ ሴኩሪቲ ናቶም ኣሜሪካ ትኸፍሎ ነይራ ተርዲኦም ኣለዎም ምክልኻል የብሎም ሰራዊት የብሎም ኣጽዋር የብሎም ዝኾነ ነገር ያውጽኡን ነይሮም ተገንዘቦም ገለገለ ሰብስ እንታይ ይብል ኤሮፓ ከመይ ገይሩ ዝኹሉ ዌልፌር ስቴት ዘለዎ ኣሜሪካ ደይኮነም ቁጠባ ጽቡቕ ዘለዎ ጂዲፒ ዘለዎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምዚ ናይ ኤሮፓ ሓለፋታት ዘይብሉ ኣብ ጀርመን ንኣብነት እንታይ ነይርዎም ሓንቲ ጓል ተወሊዳሲ ሓንቲ ሰበይቲ ተወሊዳ ማለት እዩ ንዓመትን 6 ወርሕን 7 ወርሕን ደሞዛ ፍርቂ ደሞዛ ዲገለና ተኸፈለት ዕረፍቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ቆልዓ ንኽትዕቢ እዚ ገንዘብ እዚ ካበይ ዝመፅእ ነይሩ ትልካ ካብ ዌልፌር ስቴት These things are going to stop forever ከምዚ ዝበሃል የለና በዓል ኣሜሪካ ስለምንታይ ከምዚ ዝበሃል ሲስተም ስለዘየለ ኣሜሪካ 5% ዲ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ጂዲፒ ናቶም ኣብ ኩናትን ኣብ ካልእን ስለዚ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ስለዘጥፉ ንግድን ካልኦት ሃገራትን ኩሎም ኣይክእሉን እዮም ነዚ ከምዚ ነገራት ክገብር ዝኽእል ዌልፌር ስቴት ክገብር ዝኽእል የለን ኣሜን ብገንዘብ ብሃብቲ ተኮይኑ ክንዲ ሃገራት ዓረብ ሃብቲ ዘለዎ የለን ቀጠር ደገለታት ደዞ ማዕት ገንዘብ እዩ ዘለዎ ከምታት ገብሩ ይክእሉን እዮም ሶም ኣይለነ ቀጠር ገብር ኸውን ምክንያት ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ድማ ውሕድ ስለ ዝኾነ ኢን ጀነራል ግን እንታይ ክብል ደልየ እዚ ዌልፌር ስቴት ኣብ ኤሮፓ ዝነበረ ኣብ ምክልኻል ኣብ ሴኩሪቲ ኣብ ካልእ ወፃኢታት ስለ ዘይነበሮም ነቲ ገንዘብ እቲ ኣብ ዌልፌር ወይ ካብዚ ኣብ መነባብሮ ናይ ህዝቢ እዮም ዘጥፍዎ ነይሮም እዚ ገንዘብ እዚ ብምሉእ ካብ ዝኾነ ቦታታት ሰሪቆም እዮም ሕጂ ምክልኻል ናቶም ክሃንፁ ተኮይኖም ተዘየለ ድማ ሜቢ ተንበርኪኾም ንኣሜሪካ ይቅረበልና ክብሉ ይኽእሉ ኮኑ ይቅረበልና ኢሎም ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ዝውድእ ክፅሉ እዮም ግን ንሓዋር እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ክቕየር ከም ዝኾነ እዩ ዝረአ ዘሎ
ህዝቢ ኣሜሪካ ይርድኦ ኣሎ ብፍላይ እዚ ዶይች ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ መዓት ብልሽውና ገንዘብና ኣሜሪካ በይጠፍእ ከም ዘሎ መዓልታዊ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ንዑ ምስ ረኣዩ እቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር እዩ ዝኽእሉ ገንዘብ ኣብ ኤሮፓ ንሳቶም ሂወቶም እንጆይ እናገበሩ ከለዉ ንሕና ገንዘብናን ብሰራዊትና ጌርና ንከላኸለሎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቅጭ ዘምፅኣሉ እዚ ነገራት እዚ ስለዚ ኤሮፓ are going to face a very difficult situation በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ምክልኻል ናቶም ክሕይሉ ይደልዩ ኣለዉ ንዑ ክሕይሉ እንተኮይኖም ድማ እቲ ገንዘብ ካበይ ክመፅእ ኣብ ኖርማል ግዜ ቁጠቦም ሕማቕ እዩ ዘሎ ቀደም እኮ ድሓኒ ነይሩ ድሓን ከሎ ኸማን ገንዘብ ኣይረኽቡን እዮም ነይሮም ንምክልኻል ሕጂ እቲ ቁጠባ ሕማቕ ኣሎ ዝርከብ ገንዘብ ካብ ኩሉ ምሒቖም ክወስዱ ክኽእሉሎም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዚ ኣቃሊሉ ክርዮ Russian officials met in Riyadh to discuss ending the Ukraine war. Left out in the cold, European leaders are recalibrating their limited options. On Wednesday, French President Emmanuel Macron called a second emergency meeting of European allies. Europe, infuriated by the exclusion, warned that no deal could be made by America and Russia over Ukraine without Europe. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓይሊ ዘይብልካ ተኮይንካ ተሰማዕነት እውን የብልካን ሲምፕል ኣስ ዳት ሓይሊ እንተዘይብልካ ተሰማዕነት እውን የብልካን ኣሜሪካ ድማ ነቲ ኩነታት ናይ ኤሮጳ ይርእይዎ ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ወላ ኤመርጀንሲ ሚቲንግ ተኣኪቦም ሓንቲ ፍረ ነገር ከፍሪ ይከኣሉ ምክንያቱ ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም 2% ናይ ጂዲፒ ንምብፃሕ ተሸጊሮም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ 5% ናይ ጂዲፒ ክገብሩ ኣለኩም ብውሕዳ 4 ይብሎም ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳያት እዚ እንተደይ ተሰማሚዖም ዶናልድ ትራምፕ ክረዳዱ ይክእሉን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዝረብ ዘሎ ወረድ ካብ ገለ ክፋል ናይቱ ክገድፈውን ይበሃል ኣሎ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ንሳቶም እቲ ክመርፅዎ ዝኽእሉ ምርጫታት ወይ ክኸድዎ ዝኽእሉ መንገዲ ከመይ ክኸውን ይኽእል ናብ ሰላም ዶ ክኸዱ ይኽእሉ ናብ ከመይ እቲ ዝመርፅዎ ዘሎ መንገዲ ድማ መንገዲ ሓደጋ እዩ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን እምበር ናይ ሰላም ኣይኮነን ዝኸዱ ዘሎ ምስ ራሽያ መመሊሶም ናብ ባእሲ ናብ ቅርሕንቲ ኣሜሪካ ሽግራ ክትፈትሕ ትፍትና ኣላ ኤሮፓ ግን ነቲ ሽግር ክሽንክርዎ ይፍትን ኣሎ so this is going to be another story ኣብዚ ቀረባ እዋን ብቐሊሉ ብቐረባ ምጥማት ዘድልዮ ይክኸውን ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤሮፓን ሓደ ዓብይ ጋፕ እናተፈጠረ ይመፅእ ኣሎ ኤሮፓ ነዚ ጋፕ እዚ ኣብ መንጎኦም ምስ ኣሜሪካ ተፈላለዮም ኣንፃር ራሽያ ጠጠው ክብሉ እዮም ዝብል እምነት ዘለዎ ሰብ የለን ወላ ኤሮፓ እያ ትብለኩም ወላ ንነብሶም ኣያምንዋን እዮም ሰብ ኣንፃር ራሽያ ጠጠው ኢሎም ኣብዚ ሕጂ ናይ ወታደራዊ ገፅ ኩነታት ዘሎ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ዘሎ የለን እቲ ምክልኻል ድማ ከምቲ ዝድለ ኣይዓጠቑሉን ኣሎ ስለዚ ኩሉ ነገር ምስ ትበሃል ከድልየዩ ኩሉ ነገር ጥንቃቐ ከድልየዩ ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ እዚ ሓበሬታ እዚ ወሲድካ ኣስተውዒልካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ቢኮዝ ነገራት ብቕፅበት ክቕየሩ እዮም ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ እውን እናተቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወላ እውን እቲ መንግስቲ ወላ ናይ ምክልኻል ተዘይገይሩ ታክስ ከጉድለ ይብላ ኣሎ ጀርመን ንኣብነት እዚ ምርጫ ኩላቶም ቶም ፓርታት ታክስ ግብሪ ናይታ ህዝቢ ከነጉድሎ ኢና ይብሉ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ንሰሪሑ ዝነብር ዘሎ ግብሪ እንተጎዲሉ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዜና ይክኸውን ነቲ ኣብ ዌልፌር ኮይኑ ሓገዝ ዝጥበት ዝነበረ ግን ታክስ ተዘይመፅኡ ዝህበካ ሰብ የለን ስለዚ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ኣገይን እዚ እውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ኮይኑ ይስማዕ At the table. Washington and Moscow were not listening. Trump is not plotting against Europe. He is merely pointing out Europe's irrelevance to a watching world. But France says it does not understand the logic behind Trump's statements. Listen in. United States President Donald Trump makes statements as the days go by, all of them extremely proactive, without consulting European countries, France no more than the other European countries, and we are trying to understand the coherence over time. And the discussions and statements made yesterday by Mr. Trump are in that vein. We don't understand the American logic. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፈረንሳይ ይኹን ኤሮፓ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎን ዝገብሮ ዘሎን ኩነታት ብቐረባ ክርድኦም ኣይከልኒ ዘሎ ቢኮዝ ሓደ እቲ ምስኦም ተረዳድዩ ገብሮ የለን ካልኣይ ድማ ኮንሳልቲ ገብሮም የለን ወይ ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ይወሃቦም ዘሎ ልክዕ ከማይን ከማኹምን ኣብ ሚድያ እዮም ዝሰምዕዎ ዘለዉ ኣብ ኤክስ ይሰምዕዎ ኣሎ ኣብ ሚድያ ይሰምዕዎ ኣሎ ተሲት ዝኾነ ሓበሬታ ይወሃቦምን እዩ ዘሎ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ድማ የለን ኣብ ዓይኒ ናይ ዲፕሎማስን ሽርክነትን እስከ በዚ ከዓ ንመለስ ኣብዚ ሓንቲ ርእይቶ ክንሰሚዕና Talk about biting the hand that feeds you. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has picked a fight with the last man on earth he should be picking a fight with, and that's Donald Trump, the guy who has the power to either keep this war going or bring it to an end. And who knows whether it's to Zelensky's liking or not, probably not, but he does have the power to end it. And instead of working with Trump and to trying to find the best deal he can get, he's taken to public accusations, and now then this is going back and forth. And I promise you, this is not going to end well for Volodymyr Zelensky. He is actually... So, زيادة تزربة.
بدونالد ترامب بأس مالت زيلينسكي ناي سوسايدالي بقى نفس قتلتاوي سقمتي بالزي نفس قتلتاوي سقمتي منياتو دونالد ترامب حدا وسان مراحيو كالاي إيجو زلويو إيجو مالت أنا زلويو نتأنا نتناتو تتنكيف كادما بقو عايكون كان كتولة تجمير كادما مغابر كابع الخام وحاطرعي مغنياتو عبس سلطاني زلوني يوكرين بوحدات وسانتات ناتو نحوارو اتهاجر ناي راشا خم تخون كقبرا يخلي قديم لهم مغنياتو بوتين حوناتو كسع كنا حيال مخان ريا مرلهم بزي حجزنا أمريكا يوكرين ما يبورحي عن تتغالست أوروبا زلوا متهيبهم ما يبي حمش ورهك على شوية يقولون كينو خقبروا زغلي ولا جنزب يهابو كأسوار كابينكم تقولوا ورغت ميسايل كون هيكلني تعال كون هيكلني شو كم نريد زلنا بتكونتات كاب حماق نبز قددني يوكرين accuse Trump of being trapped in disinformation and being a stooge of Russia. I'm not making this up. I mean, it's so crazy. You can't make up stuff like this. And to try and unwind what's probably going on here, we got the great Larry Johnson back with us today, the former CIA officer, the analyst, I'm sorry, and the author at Sonar21.com, where all kinds of great stuff is every day. Larry, what in the world is going on with Volodymyr Zelensky? Well, he didn't pay attention to the 2015 presidential campaign where anybody that took off after Donald Trump, remember the dust up with Marco Rubio, little Marco? Trump is a bit thin-skinned, and you go after him, he comes back after you viciously. So let's face it, Zelensky didn't start off in a good position. Trump still harbors, I am certain, ill feelings towards Zelensky for the role that Zelensky played in Trump's first impeachment. سنتايد ولزلو بمسرته لدونالد ترامب دايم فلات يزخلو عندنا ناي زلنسكا قاتم زلو دونالد ترامب انصارا بيدي انت مسيخ اخي لكاي ولا نشتي صرفته تصريف كا بو كم نغودا كم حدا قبل يتمصك ميديا دما ناي ميديا سبيسو نز ميديا كلهم زوم زعرهم كلهم جو بايدن تايم لونر سليبي جو نقد محجي ابتي ناي 13 شي مودادرت زنبرو ليتل ماركو روبيو زحج منيس وجات وصاي زلو ناي دونالد ترامب ابزبن دونالد ترامب مالتيو اب 2016 بريزيدنتاو بودادرتو ينيرو ليتل ماركو نابله قلمله مسخونه بس ودادر سب ساوان مدخامن سروحيه كمان نقبر يزعول قدام له سلازي امو داتا دونالد ترامب ام ميديا مصيخا صريفكا تسعرو عينت سب ايكون كتنقاط رايز لك سنسيتيف سبيو كتنقاط دمالك and hasn't forgotten nor forgiven. Now Zelensky is directly attacking him. He really should have thought twice about this, because I think a couple of things that can happen. One, كاليت دمارت يالكم ثانيه اب كلتشن اسران ديغله ابتي دونالد ترامب امبيتشت كون كله بغداي ناي زلنسكن اب يوكرين بزنبره كونتاتيو سلازي ابتو غدايتي زلنسكي ايت سلازنبرو إذا نقدر زيادة ما بوق أخزار بلا عدل أي رغبة يروون دونالد ترامب تبديل كايو قيمة الناس بونيو قيمة حيث أنيو حدا قوت كاز خليف لازم بزي مخنيات تجيك بعصيد اللي يروح جيجن أنت مخنيات نزل كم زي فاتو فلوت يروح بزوجنا قريهم من يروح كم زي فاتو لازم أبزوان زي ما قال حدا جنيا بأساس لازم وصل زلنسكي أوروبيين جوها لازم بلوه ما بحدا قاتي إلا مالتي. When he's fleeing Ukraine and trying to seek refuge in the United States, sorry, Z, no visa. And any property that he has purchased in the United States, don't be surprised if the U.S. government seizes it as partial payment for the money that Zelensky stole. So he's playing. This guy's got a suicide wish. I mean, this is the fact that he has decided that his best option is to attack Donald Trump. Has he not paid attention to the last 8 years? Who has attacked Donald Trump like this and lived to tell the tale? Yeah, or succeeded because of it. I mean, it's hard. دونالد ترامب تعرف استعوى تسبيا لنا دونالد ترامب لكي مكايو وعلى عديرو يداغ مكايو جدا 5 بايكون لذي بحكي ابغي قفتي منه كابزي اكو صغل يكلن نا بوتين غير بوتين كان تاي عجاناتو Zelensky will be brooding, and I'll tell you who isn't. Russian President Vladimir Putin, when he invaded Ukraine, a lot of experts were shocked. They felt that Putin had miscalculated, that he would end up being stuck in Ukraine. But Putin was playing the long game.
He wasn't just betting on his military might, he was betting on the opposition's weakness. And it has paid off. America has lost interest in defending Ukraine. So, ፑቲን ናብ ዩክሬን ዝገበረ ኩናት ብዙሓት ኪላታት ናይ ብሓቂ ሚስ ካልኩሌሽን ነይሩ ኤውሮጳ ከምዚ ኢሎም ሓፊሎም ንዘለንስኪ ዝሕግዝዎ ንዩክሬን ዝሕግዝዋ ይመስሎኒ ነይሩ ናይ ብሓቂ ጌጋ ስጉምቲ ገይሩ እናተባሃለ ብዙ እዩ ተዘሪብሉ እቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ግን ከም በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ድዮም ጀፈሪ ሳክስ ፑቲን እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ጠፊእዎ ኣይኮነን ኢሎም ምርጫ ስለዘየለ እቲ ኩናት ሕጂ እንተጀሚሮ ፀኒሑ ክጅምሮ ክግደድ ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ኔቶ ዝበሃል ናይ ኩናት ኦርጋናይዜሽን እዩ ዕላማ ናቱ ድማ ንራሽያ ንምድኻም እዩ ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ስለ ዝነበረ እቲ ኩናት ሓንቲ ስትራቴጂ ግን ነይራቶ ቭላድሚር ፑቲን ሓንቲ ስትራቴጂ ነይራቶ ምስ ግዜ ንኤውሮጳ ምሉኦም ከዳኽሞም ምዃኑ ስለምንታይ ንሱ ነካስ ዝብለዎ ነካስ ክገብሮ ከም ዝኽእል ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ክነክሱ ከም ዝኽእሉ ኣብ ኤውሮጳ ግን ከምኡ ዝበሃል መንካስ ክህሉ ከም ዘይክእል ስለዚ ን3 ዓመት 4 ዓመት ክነክስ ተኽኢሉ እቶም ንዑዝ ነቲ ኩናት ዝጀመሩ ብህዝቦም ተፈንፊኖም ቀይሕ ካርዲ ክወዙ ስለ ዝኾኑ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ድማ ፍራጃይል ወይ ኣብ ሰንኮፍ ስለ ዝኾነ ፀጋታት ስለ ዘይብላ ውሽጡ ኩሉ ነገር ካብ ደገ ስለ ዝመፅእ ብቐሊሉ ናብ ሓደጋ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ብዲሞክራሲያዊ መራሒ እዚ ኩናት ዝንነዊሕ ክቕፅሎ ዓቕሚ ክህልዎ ኣይኮነን ኩሎም እቶም ነቲ ኩናት ሆይ ሆይ እናበሉ ዝጀመሩ ኣብ የለውሎም ኩላቶም ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ቀይሕ ካርዲ እናወሰዱ ተገሊፎም እዮም ብሕማቕ ስዕረት ከማ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ ምርጫ ጌና ስለ ዘይኣኸለ ጥራይ እምበር ምጉሓፎም ፍሉጥ እዩ ታኡንኮት ተመሪፃ ዝበልዋ ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት እያ እቲ ኮሚሽን ግን ተኣመራርፃ ናቱ ንበዓል ግሉፅነት ስለ ዘይብሉ ከቢድ እዩ ንክትፈልጦ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ፑቲን ልክዕ ከምቲ ንሱ ካልኩሌት ዝገበራ ፐርፌክትሊ ጽቡቅ ማለት ኣይብለን ኤግዛክትሊ ከምቲ ንሱ ፕላን ዝኾነ ይኾነሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር Europe is a house divided and Zelensky has lost his charm. So as things stand, it is advantage Putin. It looks like the Russian president will have the last laugh. I'll give you 3 reasons why. Number 1, Putin's main war goal has been met. He wanted to stop Ukraine from joining NATO, and Trump has already agreed to it. For Ukraine. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO. And I'm okay with that. I just want the war, whether they are or they're not. But it certainly would seem to be that most people have said that that is something that's not going to happen. Number 2, Putin wants... So, ተቐዳመይትን መሰረታዊትን ጠለብ ወይ እውን መሰረት ናይ ዝኽእሉ ኩናት ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክኸውን የብሉን እያ ትብል እዚኣ ድማ ኣደኖ ካብ 2000 ጀሚሩ ፑቲን ተደጋጋሚ ዝተዛረበላ ርስያ ነይራ ይልምኖም ነይሩ እዩ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ንሴኪሪቲ ናትና ዝዓበየ ሓደጋ ስለ ዘለዎ ዝሰምዖ ይረኸበን so now ንሪኢ ዘለና it's ዶናልድ ትራምፕ ከምታ ዩክሬን ብፍጹም ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢሉ ኮንፈርም ገይርዋ ኣሎ so ብዘይ ፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ድማ ናብ ኔቶ ዝኣቱ ሃገር የለን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ቪቶ ፓወር ስለ ዘለዋ ጥጠው ከብሎ ቀዳመይትን ታሪም ኣላ what about other issues to carve up Ukraine, to turn it into a broken rump state. Again, things are headed that way. First, he annexed Crimea from Ukraine, that was in 2014, and now in the ongoing war, he's taken over much of eastern Ukraine. Around 20% of the country is occupied by Russia, and it looks like Trump will let Putin keep this territory. Must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ፒት ነጊርዎም ነይሩ እዩ ዝውን እንታይ ድብል እታ ካልይቲ ሓንቲ ኣገዳሲነት ድማ ዩክሬን ዝበሃል እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ነቲ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ራሻ ክትወስዶ ከም ዝኾነት ከም ዘይትመልሶ ምክንያቱ ኣብ ሳም ፖይንት እውን ክምለሱ ስለ ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣጠንቂቓቶም ነይረ እንድሕሪ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክትእትዋ ጀሚርኩም ኩናት ክጅምር እዩ ኩናት ምስ ተጀመረ ድማ ሳክ ተዋጊና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ምብራቃዊ ክፋል ምሳና ዶብ ዘለዎ ነቲ ቦታታት ክንቋፀረ ኢና ኢሎም ነዞም ሕጂ ተቋፂሮሞም ዘሎም ብፕላን ብዘረባ ነጊሮሞም ነይሮም ሶ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ተወሲዱ ሕጂ ማለት እዩ ነዚ ድማ ኣሜሪካ ንዑ እውን ተቐቢላት ኣላ ሳልሳይ ድማ እቲ ዝተርፍ ዩክሬን እውን ሓያል ዩክሬን ሓደ ድምሱስ ዩክሬን እምበር ሓያል ሃገር ዩክሬን ክህሉ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ፅባሕ ንጎ እውን ንሱ ከምዚ ኢሉ ተናኺሉ ክመፅእ ስለ ዝኽእል A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. And this will have long-term consequences. For example, will the European Union admit a broken Ukraine? Can a rump state grow financially?
The answer to both these questions is no. So Putin is creating a weakened state at his border, a state he can meddle in, a state he can order around, and a state he won't have to fear. Number 3 is sanctions relief. There are more than 24,000 sanctions on Russia, 24,000. Out of this, more than 7,000 are by the United States. Putin will want those sanctions lifted, and Trump seems willing. So, للغلو يوكرين زبحال عيال ستيت كوينو كالش شجر كفتر كم زي كل ولا critical infrastructure زهرم زلوا قلمله أتكو طبعا يتهجر تمليسو حيال كون كم زي كلن سكات كفتر كم زي كلن تتخيل دم راشا كزور وزخلو ويون الواقع اللوم كم زخل كم زخاون كجبروك في الدنيا سو زهجي عبتسمع راشا أمريكان راشا تاك سمع معين كرك في الدنيا تسمع كل يوم يوسانك خون بفلا يدما زلنسكي نتناي معدنات تسمع مع أمريكا امبيلو سلزلو امبند حريلو دونالد ترامب مليش حدقا كودغايو نبوتين دليت كاقبر رغم لو خليه حراين دحريلو جن رم حاصل زلوهم نسوون ككلا خلاك فتني بس غير بتجن انتهينا نرزلنا بس كنا تاتزي نبوتين everything نسوز دليو أمودا تدما تي إجرا نكلا عالدما أمريكا نتوري جاتو زلا كباب شوعات الشح زخون إجراتات كبت العسرة شح زلوا إجراتات مالتيو نكتل علو دلونات كم زلوا وايز نقر زلوا زي جين دونالد ترامب بوتين كل زليه يقبر له انتهي غكب nobody knows exactly انتهيو حدقت كقبر بوتين اي تفلتنا لك ساعج كلنا تنسوس دليل حراي تباهي للخم زلون رلنا اوروبايان دما زياتا ጨርቆም ከተደርቢዮም ደልያ ዘላ ምክንያቱ እንታይ ስለንህብ ዘለናዩ ወይውን ፑቲን ከንታይ ሕድገት ዝገብር ዘሎ ኮምፕሮማይዝ ናይ ፑቲን እንታይ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለው ንሱስ ኩሉ ዝደልዩ ይረክባሉ Listen to what his Secretary of State said yesterday. Sanctions relief going to be involved in any of this normalizing or trying to more level set relationship between the U.S. and Russia? Did the Russians bring up sanctions relief in the meeting today? Well, sanctions are all the result of this conflict. There are sanctions that were imposed as a result of this conflict. And so I would say to you that in order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. صباح فشان تايزبل زلو تي قراكو وصيت ناي تكوينات يو نتكوينات أكل ناي تكوينات لازم تكوينات كفتحت غينو ناي قد نتقراون كل عالي زي بخلو الوجنات إذن إن كان حبان كله سلو زخونه تقراون كل على لوز خل من قد كم زلو عبتسمع ناقص على مسكرة كجبر كم زغلي زنقر زلو سلازي again أبزون تبغ مدرخ يتبيلوني بوتين This worried U.S. allies in Europe. So Secretary Rubio got on the phone later. He said the sanctions would remain until a deal is struck, which is frankly expected. Putin will. So بحفش أنتي زبلزلو تي كنتات أزي جرازي أنتي مالتي زربازي لهم نبزحت لزجرمه تي جراك سبعين مودة تا ديل زجبر كم خمسة أنهيو ديل مستقبرجن تجرا شعوي كل عالك جمر إيلو مالتي. Never agree to a deal without sanctions relief. So you've ticked 3 objectives. No NATO membership for Ukraine, check. Turn Ukraine into a broken state, check. Commitment to ease sanctions, check. The US is inching closer to Russia and is giving hints of removing sanctions. Europe, on the other hand, is imposing fresh sanctions on Russia. Earlier today, the European Union imposed its 16th round of sanctions against Russia. This new package introduces major measures, including a ban on the import of primary aluminium from Russia. This comes as Trump's Secretary of State, Marco Rubio, suggested that Europe would eventually be called to the negotiating table to discuss Russia. So, America, Garanata, Nakatal, Kab Russia, up to Zarabaluza, Europa, Hagdish Gara, Yorudillo. Europa, Nebahaki, I don't know, Europa, Garmagales, Krabakelne, Kame Ainet Marhanet, Yorokibzolot, Europa's Bal. أكال مدرك كنزارب ولا نخل. هذا عميت أروز خونه بس اللي زعورة دبلوماسي زي ردوج. بروفيسور جيفري ساخس بلن قالت إزاك مالكم زلوا. أبز قرابة بروفيسور جيفري ساخس انترفيو جير نيرو تايل نيرو. إيروبا زبال دبلوماسي زي فلتو بس اللي نيراشا زعورو. قلعوتي الوام. لبامات أدلت سويكا أعمال دام زبصحو دبلوماسي هذا يكونوا قلعو بس اللي زعورو. يوم نتي بوليتيكا ناي أوروبا زمر حوزة لو سلازي نخو جبزو عندما يقبروا لهم اليوم they need to grow up ده بحكي كباز ربع أوروبا نبت فاتها تخيز الله دونالد ترامب أمريكا زخول كثيرة قال له هجي completely مركز غيرهم حدش ما قد يحزم الله أمريكا ما يواتس أي أتز خسر كا كسر كا at some point كسران درقينو كم كسرائيل كرايت أوف جركا حدش ما قد يجمرها لك أوروبا
عقمية باللومنة كوينات كودو تزحزن كوسيو عقمية باللومنة كوينات كودو بعد ستيل نتي كوينات قوت الوقت عقمية باللوم. Has anything gone wrong for Putin? Well, one thing, yes. After his war, 2 countries joined NATO, 2 neutral countries. Finland joined in 2023 and Sweden joined in 2024. Finland shares a massive land border with Russia and Sweden shares a maritime border. This was certainly a setback to Putin, but his broader goals in Ukraine are on the verge of being fulfilled. And do not think that this is luck. This is long-term strategic planning. Look at what he did with Europe. Europe was always dependent on بعرفش Putin was a very strategic thinker and كل نجار ولا كواجان تخفله أمودة تاجن عود كوني وتعلو حجر دماء زليا نحوانا إنه واحد security issue resolve غير الله معناته اتنيتوز بحال كل جزء بزوريا زين بزنا بري ديابلوس لزخنا نعو أمت إما كبابيا كم زرها غيرات طلع سلزي إذا حد عبعوتيو زحواجا كفيلات لوت كونت خليا أمودة تاجن جينا يتودنا لتكونت هاتجن نبوتين بزمتش منقدي ويوين بزوات راشا بزوات منقدي كودا كم زغلي زنقر زلو أنا زحبريتا زدما كم زغيرنا نباهم نغربو كل سبب ما كم هارولو سلازغلي ليه لايك مكبار سبورت مكبار تقف محبد ما نتسعرنا حقاز سلازخوني أي تحمقونا بالكون إلو مارسا بزغودي مزيالة بواحقت الزم خرزين وتهم قطباوي وتكم كتكيرون نتداليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوه كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلازي نخل كالاي كم تم عوتاتنا يكون طبعا يجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفست قبروزلو أبت سيكتر سوم ينفست قبروزلو كن جبران لنا سالساي عوتاتنا يكون طبعا تطوع يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحن هذا ما كم أعطون كسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتدنا يقدم سيكتراتن ينفستنا جبرنا كن كيدا لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتهجبار كورسات لنا أب كل مدينة هيوت فليكم سقوم تنغط وزدما كحجزوكم يو تدعم مولو قبلكم يدلي. Thank you very much.